too much GH. We did that say Japan. A breppy and Bessie TV, me too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show no anybody de bia. Madam, I say love you. For any adophono mema eye obibia akwaba ede eba too much dream HS. So Merry Christmas to you all. Official pa enkoma eye obibia semo enya ebrene dane da moji eja ehye ewe ye fidie kase yi so na gana wahala dwumedie na ebre asosemo sonfo munuaba ekwesikapa mede eba somo na ebusuanfo ensem ekoso pani ebura eye Nigeria krodwe yi emudia ebusuanfo Sembia SCA University Registrar B na enede de nyoma ankoye amfama na machese yinedi edi a free school mu honu na yinedi na enya yidie kekese wo mo na de mrahwe mo nsa yinedi emrana nkasa ebemu ebi machese fine nyina ekoso anase bi obekwojo nyina na mam ye empanifo ewo school mu won so etu wo mo nansi wo no mo se enigwase we de wo mo ntimi manipa ye ensa entina suku mu ho enu ntino wo mo nso so eyi na di na nyina eyese ye university anase papa ya ni din edi Mr. Edward Kizuzi wono na ye former registrar ede ma ye College of Computing and Information Science wo ye Makiri University wo ye ewo ye nuanom Nigeria kronimu no honom na meka sasem na papa yi ne bone a wadie anase ne mfomso nyina eyesem abaya bia ne din ede Rahel ana Rachel Noroji chese wa abusing sexually a chese ejinchemu ebebetu odwa eyesem abaya no woko suku mu ho se wokwakwaje ye ne testimony anase ye beka se transcript na ebiem so no recommendation ewo university honum na wokoko piemu ewo honum no na papa yi anase Mr. Edward yi na adwense o su start asusususo ni mu ene chese wo force no na ne wone ne beye wone no na abusuafo anyese bia wone no ye bibia yo na mom se de mu amunim no wode nano sebio wo se ye nchiremu ma wo bie hunu bi nano ekokowura abaya na ne ba mu achese wo ye den wo hono na chese wode adane na duane a wo die sanse wo hunu se de nyame anu ade enu moma de chen de ne maame anase wo bi be no anu abonten enu nti no chese nano wode buo mu na ne chese wode ne nanam hono na abaya no susu nya akokoduro na wo video ye na wo video ewie ye no na ode ba abonten na ode bebe kire mpanifo se sei na ekọ esom na ebusuafo enom na ma vice chancellor na wo ho enom no eno susu etu anama emra court ede omo susu ensem etu edwameye ye papa nidin ede na wangwe ono ene ye vice chancellor wo ho no Professor Barnabas na wangwe wono ena chese sitting court nsensem course no wono ena na wo ho no bia nsem a so bo a court no ede bo no ni nyina no wode ne nsem no etu edwa na sei na ye Professor na wangwe Barnabas wode etu edwa say within the university structures his sexual harassment case was still being proceeded, but he has been dragged to court, which gave a ruling, and once court rules against a member of staff on a criminal offense, he has to be dismissed. That is the regulation, but still he had to go either way. We ene someone ebusuafo wode ebebetu edwa a chese ye nua bema na Mr. Edward Kizuzi wono say there ye suku mu hono no me carry suku no say university no wo ma ye o madwen say wo mu enhia no wo suku mu hono ebiem so wotimi nya akokoduro haraze ye Rahel bra wo ba beje ne transcript any ebiem nso so de hu enhia na say nyoma ebeboa no for nimuko na se ne nkanko na wo ba beje na wotimi to share ne so na wotimi di no boni bi say na say wambu hu ti se panyin na wotimi
ene akwada yi ko da fa no enu nti mpanefo a ese sa akwada na timi nya evidence de wako court na se court so atimi agina so afan ne wom na ebiemu ensoso no wo mo ensoso ama wo se ida se wo betua fine no ana se wo bekwa kodem for 2 years na say fine ena wo bebetua suku no so dem wo mo emra ana se wo mo hwehweye eye se wo ye chirechire ni wo honom wo ye lecturer e wo ho na se wo se nipa no ye de wunya court nko ade suku ni ntimi no wo enye eye adwuma ebiem enu ti no wo mo ahwe se wo mfiri eye suku mo ho na we akwakoye ensem am abeto eye apono esom na ebusuafo ensem ebeto edwa na Ghana for dodo na eka se ada bio na ye chirechire ni dem sa wakwada aba suku mu ba beje le transcript ene de keka ho a we de enka fa ho sen se wutimi no ego eye da fam na abaya no so sanka eye ade se enye nipa no na eforce wo ade se nipa na eforce wa senka betimi adwane anaso betimi apebe bia akọ nanso eye ni denti na wogina honom esa video de kan ho se wa wonim se ade abema de ye wompe nanso so wogina ho na wo video that means se eye abaya right ho no ana Rachel no wo pede ekọso no enti we de so bo no enyi kwanse chicheni no chirecheni no nkwa na wo mo emfa embo no abaya no so yemfa sa so bo no embo no ebi because wono na man ho kwan ade a wo pe enu nti na wo ye na ebia wo bi ne kokko hu ye na video na leak na wo hye de ka se ye for so na se ye harazen enti we de enye because of abaya nti ne ye be ma obi aduane anase na no aduane ayeden abono enti mpanifo enhwe eye ensem no mu nsese na checheni no de won koso enya eye na adwuma because abaya wenya wie ni suku awie enti no ontimi ma obi adwuma embo ne sa na no na binom nso ka se enu anu no achechefo ne se wo mo ye nioma bi a ense emfatam enti sa so twi we se koso a de twi wo mo a ebeboa abusuafo won so so wo eye efie watie ensem no emu afane afam wadwentrefa eye eho enesem fabra e wo tuma gh comment section like videos na share e wo all the social media platform eso midi e de ekwesi kapa makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira too much gh we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much gh me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire